Kitabu cha Ezekieli mriango wa 40 chumba kibomu cha hekalu kiza ye mtu akinireha muhaka hekaluni akizipima zokuta na walamu wa ukikalani mita 5 kila upande. Walamu wa mviri were ni mita 5 na zokuta za kanda ya mviri zikala zinaurewa mita 2.5 kila upande. Kiza akihapima watu haeri na kipata kukala hana urewa mita 200 na walamu wa mita 10. Gonya changira cha chumba cha ndani akizipima zonguzo za mvira na kila mwenga ikikala na walamu wa mita mwenga. Mvira ukikala na walamu wa mita 5 na zokuta za kanda ya mvira zikala ni mita 5.5. Akipima urewa cha chumba na ukikala ni mita 10 na walamu ukikala ni mita 10. Hongusharo hekalu akinamba hando hatu haeri kukira kwerikosi. Gonya kipima ukutwaro hekalu ukikala una kimbi cha mita 5 kila chumba cha mbavuni kudengerekaro hekalu kikalaki na walamu wa mita 2. Chumba cha mbavuni jere vina gorofa 5 kila kimwenga zuda mwanziwe na kila gorofa yenye ina jumba 50. Ukutoanze wayo nyumba kaza kila gorofa ore ni ngwango kukirawo wa gorofa 90. Zoboriti za dari ra kila gorofa zikazingirira ukutani elazala lira ukuta ore la 90. Kiza jumba cha mbavuni kudengerekaro hekalu jahenda jalamu zaidi kula gorofa mwenga mwaka nyingine kwenda zulu. Okugwirana na wo ukuta wanze waro hekalu hera hanangwagwa kwenda zulu kwa vizho were mtu anadi wakula gorofa ya 90 kamara hata ya zulu kukirana gorofa ya kahikahi. Kiza nikiona kukalaro hekalu hera na kijukwa cha mawe kizi chori dengerekaro hekalu mundo ro kala msingi wa jumba cha mbavuni na were unaurewa kwenda zulu mdata mwenga kupimira yani mita 5 ukuta wanze wa jumba cha kanda na kanda were una kimbi cha mita 2.5 nafasika yacho chumba cha kanda na kanda jaro hekalu na jumba cha alombi yere ina walamu wa mita 10 kudengerekaro hekalu. Yo jumba jakanda na kanda jerevi na miriango iliyo kala inalolana nayo sehemu iliyo kala lwazo. Mriango mwenga wero unalola kwa vuri na mwingine ukikala unalola kwa mwaka. Wa msingi wa kugwirana nayo sehemu iliyo kala lwazo wero unawala mwa mita 2.5 kudengereka. Kwa msero wazi were kuna jengo ro kala rinalolana na wa mhalo wa hekalu. Jengo riro na walamu wa mita 500 na ukuta ro jengo wero na kimbi cha mita 2.5 kudengereka na ureo kala ni mita 405. Gonya kipima ro hekalu rekalari na ureo mita 500 na wo mhalo wa hekalu haungana ro jengo ra kutaze vikala najo vina ureo mita 500. Wala muhala wa hekalu kumwambelero wazi haungana yo sehemu ya mbere ya hekalu were ni mita 500. Gonya kipima ure wa ro jengo ro kalari na lolana na wo muhala kwa nyuma ya ro hekalu haungana mabaraza age kila upande ukala ni mita 500. Sehemu yanza ya ho hatuaeri na ho hatuaeri kukira kweri kosi haungana ro baraza rilo lanaro na wo muhala naguma baraza gazo dengereka sehemu zizo tahu haungana jo vizingihi nagoma dirisha mafufu josi jafinikiro na mbao hoho so ukutana goma dirisha josi jafinikiro na mbao yo nafasi yanze ya zulu za muriango kwenda hata chumba cha ndani nazo kuta za ndani na za nje. Acho chumba cha ndani yatsongwa makerubi na mitende yere ikahika za makerubi na kila kerubi yere na nyuso 2. Uso wa mtoro kalona lolana na mtende upande mwenga na uso wa simba ro kalona lolana mtende upande wa heri. Vivi jatsongwa kila hatu kudengereka hekalu rosi makerubi na mitende yatsongwa ho ukuta nze wa hekalu kula hosi hata oseme azulu za mriango ure wazo kuta za mriango waro hekalu wero ukarakara na wo walamu hombere za hatu here hana utuzu wo halana na kijaja cha kwamba zara sadaka cha mbao chere kina kimo cha mita 1.5 ure wa mita mwenga na walamu wa mita mwenga pembeze msinjio na kutaze zereni za mbao ya mtu akinamba indo mezerio mbele za Bwana. Watu haerehere hana mriango wa kuvuguka kukuna kuku na watu haere kukira kweriko sinaho zajo. Kila mriango wale unambao 2 zilizo kala zinafunguka ho kaikai. Mriango ya hekalu ya tsonga makerubi na mitende revilizo kala ya tsonga mokutani kiza na zulusa robaraza. Herafi ni kiro nambao kwa konze. Kwenye zokuta za kunona kuno za barazani hera hana madirisha mafufu. Karigo tsonga mitende
kuno na kuno, vyumba vya kuno na kuno vya hekalu vyere vyafinikirwa na mbao.